Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Seperti biasa teman-teman, kakak mau mencari mainan lagi nih. Kira-kira dapat mainan apa aja ya? Let's go teman-teman. Wow, apa itu? Kakak menemukan mainan nih teman-teman. Mainan ondel-ondel ada di semak-semak. Wow, ayo teman-teman, kita selamatkan dulu mainannya di sini. Wis, oke, kita dapat satu. Kira-kira kakak dapat mainan apa lagi ya? Let's go, kita cari lagi teman-teman. Wow, 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 banyak sekali. Wow, kakak dapat banyak mainan nih. Mainan pop it. Wow, ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat nih teman-teman. Wow, kakak dapat mainan pop it 4 nih. Mantul, mantul. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Kira-kira kakak dapat mainan apa lagi ya? Let's go, kita cari lagi. Di mana lagi ya? Coba di sini teman-teman. Wah, apa itu? Wow, kakak mendapat mainan lagi nih teman-teman. Mainan ondel-ondel. Wis, keren. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari. Kira-kira ada lagi gak ya teman-teman? Let's go. Di mana lagi? Wah, apa itu? Wow, ada mobil Tayo nih teman-teman. Wow, wah ada lagi. Wow, ada lagi. Wih, keren. Ayo teman-teman, kita kumpulin mainannya. Wis, mantul mantul. Ayo teman-teman, kita ambilin mainan yang banyak di sini. Wis, keren. Oke, sudah dapat banyak nih teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.